se to je, ne da se, ne da što je, a već se to je. Gdje god su naši ljudi, tu samo ljubav plamti. Predstavljanjem kandidata smo završili naš službeni dio. Molim vas da ih još jednom toplo pozdravite i upamtite da je svaki vaš glas veliki doprinos u uspjehu naših kandidata. Sloboda je stvar izbora, a vaš glas je naš izbor. Zato 2. listopada izađimo na izbore i podržimo naše kandidate za naše bolje sutra. Srdačno vas pozdravlja naša stožerna snaga, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve kandidate za općinsko vijeće kao i počašćene goste da se pridruže ovdje ispred bine za jednu zajedničku fotografiju.